Қырым, біздің топрағымыз, юртымыз, тарихымыз, біздің кечміш ве келечегіміз бұл ерлерінен бағлы. Қырымда яшаған халқлар ислам діні esasында бірлешті. Асырлар деваманда бұл топрақларда біздің ecdatlарымыз яшады. Бұл минарелерден ezanlar çağırıldı. Bu camilerde namazlar kılındı. Sürgünlük yılları ezanlar susup camiler kapaldı. Ama bu çok sürmedi. Biz geri kayttık. Dinimizni yaşatamız. Mübarek Ramazan aylarını karşılayımız. Biz bar edik. Barmız ve bar olacağımızga umut beslep Allah'a dualar etimiz. Yüce Rabbimiz bizni dinimiz, ana toprağımız ve tilimizden ayırmasın. Selamun Aleyküm sayılı teleseyirciler, hayırlı akşamlar olsun. Ramazan Bereketi programmasını seyretesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumer Seytumerov bilmey görmey kaldık bu mübarek ayda aman soğuna gelmekte ve 1-2 saatten Allah'ın rahmeti ve bereketi 11 ayının sultanı mübarek Ramazan ayı bizni terk edecek ve tek bir yıldan son kenede gelecek. Bütün ay içerisinde biz beraberlikte orazalar tuttuk, teravih namazlar kıldık, ibadetler yaptık, sadakalar verdik ve diğer başka ibadetlerini yapmaya tırıştık. Geliniz de bu mübarek ayının da sonki gününü, akşamını beraberlikte geçirek. Ve bugün stüdyamızın musafiri, Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin muftisi Aydar Hoca Rustemov. Selamun Aleyküm Aydar Hoca. Aleyküm selam cümlemizge, vatanımızga. Hayırlı akşamlar olsun. Cümlemizge. Asılda aytkanım gibi Aydar Hoca, Ramazan ayının şimdi tek düşünüp baksak sonki saatlerinde bulunamız. Duygularınız nasıl asıldı bu ay içerisinde öz özünüzge neler açıp oldunuz? Duygular karışık aslında da. Çünkü biz bilemiz ki çok yaşı Ramazan ayı gelgeninden Müslümanlar birbirini tebriklerler. Yani çünkü bu en büyük ibadet vakti geldi diye şeytanlar zincirga alındı. Cennet kapıları açıldı, cennet kapıları kapatıldı ve ilahiri böyle çok duygusal, hissi bir alda eğer bir Müslüman özünü hissete, men de şahsiyen öyle. Son kitkenden de bir taraftan bayram günü geliyor, gerçekten bayram. Allah subhanahu teala bu günü gelecek. Bugün Arife günümüz, 30. gün artık yarın bayram. Allahu Teala subhanahu teala bu günü bizge bayram olarak tayin etti, bağışladı. Birinci taraftan ama ikinci taraftan sen anlaysın ki artık her şey öz olgan bir adi bir şekilde kaytacak. Yani cennet kapıları kapatılacak. Cennet kapıları açılacak. Şeytanlar gezecek. Her şey öz yoluna gene de kaytacak. И sen devam edeceksin. То есть в обычном режиме ты начнешь сопротивляться своей неизменной душе. То есть бороться против своей неизменной души. Если Рамадан — это трамплин для духовности, для роста, то после ухода Рамадана и смешанные чувства. С одной стороны радость, с другой стороны какая-то грусть. Elbette ki aytkanım gibi daha 1-2 saatimiz kaldı. İftar vaktini misal Kiev'de de 2,5 saatke kadar da vakit var iftarga. Bu vakit içerisinde de neler yapabilemiz? Eğer de yetiştirmegen olsak böyle acele sizince? İlk evvela mutlak fıtır sadakasına men uyaram, tenbih ettim. Kim çıkartmadı onu çıkartmak gerek. İnsanlar özleri onu çıkartma imkanı var. Kim muhtaç fakir olgan ailelerini bileler, belki çok olgan balacıklar, aileler bileler, yardım etsinler, gitsinler. Erzak olabilir, para da olabilir. Bu birinciden. Çünkü bu farstır. Ve bu fıtır sadaka bilemiz ki eğer bir aile azası için, kişi için berile
Küçük olsun, bala olsun, balık olsun, то есть за совершеннолетних и несовершеннолетних. O tuğratan lisayın. Ne için? Çünkü bu olğan pis belki yapılgan küçük hatalarını, amellerini orada tutan insanların Allah Subhanahu Teala bağışlay fıtır sadakasını berse. Sadaka bunu temizley. Tuğratan lisayın. Orada tutan insanı için temizlemek için. Bu birinciden, ikinciden dua. Bence dua. Yalvarsın Allah'a Subhanahu Teala. Пусть просит о самом заветном, о самом желанном, что, возможно, он еще не просил. Yani elbette ki belki bazıları hatım niyetlendi yapmaya, ona da baksınlar. Belki bir cüz kaldı yetiştirsinler. Ve ahire insana bağlı. Это то есть больше зависит от внутреннего состояния человека. Мен билесем böyle hadis var da yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ramazan ayının içerisinde bağışlauını kazanıp olamayan insana yazıklar olsun delgen hadis var. Bilesem bu sonki saatlerde daha da çok Allah'a istiğfarlar getireyik, bağışlav sorayık. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu an. En güzel dua Kadir gecesi duası Hazreti Ayşe radıyallahu anh keçken rivayeti. Ya Rabbim sen bağışlaysın, afuvun, tuhibbul affa, bağışlama seversin, beni bağışla. Evet. Ve bazı hadislerde geçiyor ki rivayetler bu sahabeler Ramazan ayı bitkenden son diler yarım yıl dua etekenler Allah'a onların Ramazan ayı içerisinde yapılan şeylerini, ibadetlerini Allah kabul etsin desin. Bu nasıl böyle bir şey aslında böyle düşünüp baksak, şimdi bizde Ramazan ayı geçip getir, yarın de bayram olacak kısmet olsa, demek bizde tırışmak gerekmez o kadar dualar yapmağa Ramazan ayı kabul olsun diye. Bu neden bağlıydı aslında? Bu incelik aslında eğer bir mümin Müslüman yüreği nasıl yani nasıl alda olmalı olğanı anlatır. Yani Allah Subhanahu Teala öz kitabında ayta ki ve kulubuhum vecilah ennehum ila rabbihim raciun. Yani müminlerine, Müslümanlarını vasıf etirken Rabbimiz ayta ve kulubuhum vecilah. Vecilah ne demek? Onların yürekleri, müminlerinin yürekleri vecilah. Yani kasevetleni, kederleni, kasevet içerisinde переживает, что они вернутся к своему Господу. Yani Allah Subhanahu Teala onların hayır olğan amellerini kabul edecek mi, etmeyecek. Ve aslında bu bir işarettir, alamet. İnsanın olğan yani yapılgan hayır işleri kabul edildi mi, edilmedi. Eğer böyle bir hissiyat varsa, если duygu böyle bir duygu varsa, что он переживает, что он сделал что-то и переживает, Allah принял у него или не принял. Demek ki это просто указывает косвенно на то, что Аллах принял. Если же у него есть внутреннее ощущение того, что я сделал, все, галочку поставил, да, мен yaptım, мен красавчик. Artık Ramazan bitti, men oruza tuttum, menden yaxşısı yoktur ve ahire. Bu demek nedir? Kibirdir bu artık. Sen handan bilesin, sen onu nasıl yaptın? Allah, это все внутренний диалог, bakınız. Это внутренний диалог человека со своим сердцем. Sahabeler de öyleydi. Yani Peygamberimiz Muhammed'in savdaşları öyleydi. Они переживали, примет или не примет. Ve bilemiz ki ayrıca Peygamberimiz ne ayıttı? Kimse sizden birisi, kimse cennetke giremez o amelinin. Giremez, kirip olamaz. Yani sahabeler şaşırdılar, dediler, ey Peygamber, sen bile, o da dedi, men bile. İlla en yetegammadanallahu bi rahmet. Yani istisna ya da nasıl girebiliriz eğer Allah Subhanahu Teala bizge bunu öz rahmetin olarak bağışlasa. Bu aslında ayrı bir uzun mesele.
То есть это больше вот внутреннее состояние такое, души. Ве насылда бүгін сіз айтқаныңыз кеби арфе күні келіңіз біздің балачықларымыз арфе ақында бізге шиыр айтып берділер, біз де оны діңнейік. Арфе күні бүгін еміне осиын. Анам япачы бурек, хохуч хармақ керек. Ярым байрам мұбарек. Арфе күні бүгін. Хош келдіңіз қомшылар, софрада әлал ашлар. İftarımız başlar, Arife günü bugün. Bir ay oruza tuttuk, birlikte sabır ettik, muradımızga yettik. Arife günü bugün. Arife'ge kavuştuk, dinimizge yaraştık. Allah'tan mucize aldık, Arife günü bugün. İşte çok sağ olsun kardeşimiz. Böyle Dülber şekilde şiir bizge bağışladı ve айтқаным ki saygılı teleseyirciler çok meraklı bu yılı bizim vatandaşlarımızdan gelgen böyle haberlerden Kırım'da daha da çok insanlar başladılar yaşlar arasında oraza tutmağa. Kartlar da böyle 70-80 yaşlı kartlar var. Kimler oraza tuttu ve şimdi o ekranlarınızda görürsünüz. Misal Sudak şehrinden, soğuk su malesinden bu bitaylar bizge fotolarını yolladılar. Bu ayda oraza tutkanlar, ibadetlerde geçirgenler, dualar yapkanlar. Allah onlardan ve bütün halkımızdan razı olsun. Böyle bitaylarımız olgan vaktinde umut etem ki onlar yaşlarımızga da gerekli terbiyeni bilirler. Ve dırıca sohbetimizni devam etemiz ki Endi herkesge siz dayan ko'targan meselede biz biliymiz, biz oraza tuttuk bütün ay. Nasıl diler, от звонка до звонка. Sabah oturdum, aşadım, bütün gün bir şey yapmadım, aşamadım, içmedim, orazalı buldum. Ama endi siz aytkanınız gibi nasıl biz aqnay bilirmiz, Allah kabul etti mi bizning orazamızны ya da yok? Buna işaret etken şeyler var mı? Бар. Ve aslında birinci işaretini biz işte laf yersettik onun hakkında. Bu yani ima etken şeyler. Это все такие косвенные признаки, косвенные знаки. İma etken işaretler, alametler. Hubbu ta'a ve kurhul ma'siye. Bu aslında tek orazayla bağlı değil. Yani bu aslında umumen bakanda İnsan bir ibadetini yaptı. O ibadet kabul edildi mi edilmedi? Hac mesela olabilir, umre olabilir, oraza da olabilir, ilahiri. Ondan sonra insan o jine baksa, o jine, это опять же внутренний контроль. O jine bakacak, nasıl o jini görecek. Eğer o gerçekten, то есть наблюдая за собой, видит, o gerçekten seviye, hayır iş yapmağa. Böyle bir sevgi var içinde. Sevgi çıktı. Peyda oldu. Peyda oldu ya. O aslında bu iş çok insanlarda yoktur. Ve olsun bir isyanlık yani günah çekile ondan. Eğer böyle bir şey özünde görse demek ki bu işaret ima etti. Allah subhanahu teala onun yapkan hayır amellerini oraza olsun ya da başka bir şey kabul etti. İkinci meraklı bir işaret tevfik lil amel salih. Bu aslında birbirine bağlı. Birinci şeyini biz ayttık. Kulubuhum vecile, insan kasevetlerini Allah kabul etmedi mi, etti mi? İkinci bu mesele insan seviye hayır iş yapmaya. Üçüncü tevfik lil amel salih. Yani insan baka o hayatına Allah subhanahu teala ona bağışlay, fırsatlar beri. Hayır iş yapmaya. Ona keleler, ona ondan bir şey soraylar. Böyle yapalım ya da böyle yapalım. Teklifler ona kele. Anda mesela böyle bir şey yapma mümkün. Anda bilmem sadaka çıkartma mümkün. Anda bir şey dan yapma mümkün. Cami kurmağa mümkün. Bilmem
анда оле бір хоранта бар, оларны зиярет етсек яқшы olur. Яда анда меселе женазе чықты, анда иштирак етсек яқшы olur. Яда анда бір хаста адам var, onu зиярет етсек, ярдым етсек яқшы olur. Böyle bir şey insan karşısında çıksa tevfik, yani yani Allah subhanahu demek onu yol açar. Çünkü emin olmak gerek ki, emin olmalımız ki çok insanlara aslında Allah subhanahu imkanı var olsa bile, parası var olsa bile, takatı var olsa bile ama Allah subhanahu onu açmay. Bu yolunu kapatar. Vermey. Ve ben böyle insanları gördüm. Bazı insanlarını gördüm. Onun parası var ve sonra ben bilmiyorum kimge onu vermeye. Bu gerçekten ayta, hem samimi de ayta. Ben tapa almadım, görmedim. Böyle ahire. Sen görüyorsun ve anlaysın bu meraklı bir incelikni. Çünkü Allah subhanahu ya da açar ya da sarf etti insan. Bu aslında pek böyle çok bir ince bir şey. Aslında sizin doğru anlasam demek biz hadislerde geçe işte insan orazasını tutsa ya da acılık yapsa misal günahları bağışlanacak. Bazı rivayetlerde geçe cennet oğa verilecek. Ve bunda demek Allah bunu berse oğa demek insan temizlendi ve doğru yolga, güzellikке turdu ve aynı siz aytkan şeyleriniz demek buna işaret etti. Demek düşünmek gerekmeyimiz Ramazan ayında oraza tuttum, men günahlardan temizlendim, temiz oldum, endi bir şey menden olmayacak. Yok, asalet, eğer de değişmeler olsa demek kabul edildi. Bu gelecek işaret. Bu gelecek işaret bu devamlı yapılgan hayır işini devam etmeye. O da işaret. Mesela. Ya da oraza bizni nege öğretti? Oraza tutmağa esas olarak insan baka. Sünnetlerini oraza tutacak mı ya da yok? Понедельник, четверг ya da ayam-ı taşrik, svetli dni ya da başka günlerine. Baksın. Eğer böyle avesi varsa demek ki bu işaret. İşaret plusik malik. Sonra Ramazan bizge ne öğretti? Şahrul Kur'an. Kur'an okumağa. Baksın. Yani insan Ramazan içerisinde değil başka aylarda. Onun bir virdi var mı? Vir demek ki belli bir parça okumağa. Bu bir sayfa olabilir, 2 sayfa var. Cüz olabilir. İnsana bağlı onun imkanı. Bazıları hızlı okuyor, bazıları çok yavaş okuyor. Bazıları okuma bile bilmiyor. Ama gene de insan yani öz vaktinden bu yüce kitabına, Allah'ın son kitabına vakit ayıramıyor ya da yok. Dan nege öğretiyor Ramazan? Sadaka çıkartmağa, cömertliğe. Baksın insan, onun alı nasıl? Yani, то есть у него есть вот это чувство щедрости. Он может, бисмилля, там поучаствовать, тут поучаствовать. Может быть, не всегда деньгами. Biz bunu ayrıca da kaydettik. İlim olarak bilir, amel olarak bilir, то есть трудом, знаниями, деньгами, конечно, деньгами обычно в первую очередь. Потому что души людские скупые. Эдер hoca, elbette ki ne kadar Allah Teala bizge izin verdi, halletti, çare verdi, imkan verdi. İşte Ramazan ayında böyle ne kadar elimizden gelgeni yaptık. Elbette ki başka aylarga göre endi yüksekçe olgandır ibadet tarafından. Endi elbette Ramazan bitti ve yapkan şeylerimizin de belesem çokusu bitecek ve nasıl derler подъем, son спуск, aşağı. Endi bu aşağı böyle olmasın da en azından biraz böyle nasıl derler böyle полого, не перпендикулярно падать olmak için nasıl tavsiyeler verir ediniz? Sünnet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 kaynak var. Onlardan siz dişlerini tutsanız hiç doğru yoldan sapıttırmayacaksınız. Kur'an ve benim sünnetim. Sünnet. Ramazan ayı bitti. 6 gün Şevval günleri var. Onlarını tutmağa. Çünkü bunu tuttun sanki sen bütün vakit orada tuttun. Böyle bir fazileti var bu günlerini.
айтқаным ki понедельник, четверг, базар тесе четверг. Bu 2 күн ораза tutmağa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Eğer insan ondan da çokça orazа tutma istese, savmu Davud, sıyamı Davud. Ama ben teşvik etmeyeyim sıyamı Davud tutmağa çünkü zordur. То есть постишься день не постишься. Постишься через день. И там уже не важно. То есть понедельник, четверг попадает, не попадает, постишься через день. Başka ameller, hayır ameller. Ve der hocam elbette ki biz bir taraftan şimdi kıvanamız ama yazıklar olsun ki sonki günleri, sonki haftası bütün dünyada da Kırım'da da bizim vatanımızda böyle acınlıklı şeyler olup geçti. Bütün Kırım'da endi Ramazan ayında yanlışmasam 10'ga yakın tintuvler olup geçti ve dan evvelsi adamlarını işte yakalap hapisке bırakaydılar. Endi yazıklar olsun ki öldürdüler. Ve bilemiz Tuney'un Özbek vatandaşı din kardeşimiz böyle kuruculukla uğraşan, aşçılıkla uğraşan ağamız öldürülgen. Sabah gelgenler evde bir özeydi kirip, sürüp, tüfeklerine atıp, çilifak etip taşlaganlar. Bunda çok şeyler peyda olada. Misal Burs günü da adamlarını aşataydı iftarlarda Müslüman olarak ve onu bütün ay içerisinde işte tanış bilişler çağıraydılar aş pişirmege, aşçı olarak ve bugün ende onu yok ettiler. Ve keliniz şimdi bizim canlı bağda Dilever Halilov, savurçı yani Zavetnaya koyunun imamı ve bu öldürülgen adamın konşusu onun sübbetlişik. Selamun aleyküm Dilever Bey, eşteysiniz mi bizni? Selamun aleyküm, eşteyim sizi. Dilever ağa, hayırlı akşamlar olsun. Arfi günü de hayırlı olsun. Ve kıvanç arasında elbette ki böyle acınlıklı şey de çıktı. Siz Ayup ağanın bir koyda yaşa ekensiz, onun tanış ekensiz. O hakkında bizge ne aytabilisiz ve asıl da Tuney'un sabahı ne oldu? Ayup'dan kardeşimiz menen 4 ev arası pek yakın menen yaşa. Men Ayup'dan kardeşimizi 5 yıldan beri bileyim. Ve onu pek yaxşı taraftan bileyim. Ve Ayup'dan kardeşimizi men hiç yaramalık ondan görmedim. Tek men değil, bütün insanlar her vakit Ayup'dan kardeşimiz için her vakit yaxşı söyleydi. Çünkü Ayup'dan kardeşimiz her bir yerde iştirak etiydi. Yani olsa eğer iftarlar olsun ya da bir dualar olsun Ayup'dan kardeşimizi çağırırlar ve Ayup'dan kardeşimiz aş pişirirdi ve eline kolundan geldiği kadar yardım etiydi insanlara ve insanların gönlünde Ayup'dan kardeşimiz o bir hakiki Müslüman olarak kaldı. Ve ne oldu? Bana Tuney'un gün 11. gün Mayın 11'sinde bu pek facialı gün oldu. Yani Ayup'dan kardeşimizin ailesi için. Yani Ayup'dan kardeşimiz çalışmaya ketken edi. Akneş'teki bir köyge ve o köyde öldürüldü bizim Ayup'dan kardeşimiz. O yaşayan yerinde çalışkan yerinde yaşaydı. Ve ona sabahtan gelip yani bilmiyorum ne oldu, bir kimse çoksun bilmiyorum ama facia olacak öldürüldü. O konuda bana Ayup'dan kardeşimizin evli obus var geçti. Ama bu şey için söyleyeyim yani biz öyle yaxşı insan gördük ve biz biliyoruz şimdi Ayup'dan kardeşimizi terörist demeye isteyenler insanlar ama bu kesin yalandır. Bizim Ayup'dan kardeşimiz bir vakit terörist olmagan. Çünkü bana baksanız etrafıma bana memarasında belki koruyorsunuz. Ayup'dan kardeşimizin inşallah bu olacak cenazesine hazırlıktır. Bu Ayup'dan kardeşimizin taziyesine hazırlıktır. Yarın 1000 adam bunda gelir desem yalan olmaz. 300 binden yarın 1000 adam acı. Yani hepsi insanlar bütün Kırım'dan gelip Ayup'dan kardeşimizi yani o bir dünyaya yönetmeye istiyorlar işte, iştirak etmeye istiyorlar.
Asılda onu ruhunu vereceklerim, bedenini vereceklerim kommege, meftanı. Bugün biz o meselede laf ettik sabahtan. Ama bize ayttılar süt met ekspertize olmaganca vermeyecekler dediler. Yani 3 günün içinde verecek oldular. 3 günün içinde söz verdiler. Endi o yağını biz bilmeyiz, endi bakarız, endi ona dalap ederiz inşallah. Çünkü cemaat istey, bizim Ayıp'ın kardeşimizin tek cemaat değil, bizim dinimize baksak, bizim dinimiz boyunca, dinimizin kanunu boyunca, yani biz tez onu koymaya gerekmez ve bizim İslam şartlarına göre. Onun için inşallah biz ona dalap ederiz kalmadan. Ve bildiğime göre şimdi onu apayını bugün mahkemeye çağırdılar. Bu hafta ne bilesiz da apayından ne isteyler? Akayını öldürdüler. Endi apayını endi bilmeyeyim bir şey hukum çıkarma isteyler mi? Ne de habatlaylar onu? Bana akayını öldürdüler. Apayını tüneyven sabah o tıntılar başlanıp sabah saat 6:30'dan ve gecesi 3:30'da getirdiler eve. Yani 4 gece bu insan 3:30-4 gece bana kıynaldı. Açsız, susuz. Ve o insanlar oruza tutaydılar. Ramazan ayında, mübarek ayında. Bana bugün sabahtan biz gittik mahkemeye saat 10'larda. Bana ben şimdi kaçıp geldim mahkemeden daha mahkemeye oğluyum. Daha mahkeme bitkeni yoktur. Onun için Allah yardımcı olsun. Ben bilmiyorum hem de kadi nasıl karar çıkaracak. Allah yardımcı olsun. Biz dua ettik. Güzel karar çıkarsın. Yani Allah Teala bize yardım etsin inşallah. Asıl da sonki sualım Dilara Ramazan ayı bitmekte ve böyle kara böyle acınlıklı haber de geldi. Böyle pis öldürüp olup geçti. Kırım'da da bu bizim böyle yanı tarihimizde görülmegen bir şey. Ne tiler ediniz bu günleri halkımızga? Biz bilişimiz gerek. Ben halkıma tilecek şeyim. Yani ya biz Müslüman olarak bilişimiz gerek. Bu bizim başımıza gelen felaketler, bu bayramlara bakmadan gelen felaketler, bu keli, yani bu Allah'ın bir sınavıdır. Yani Allah Teala insanları gençin imanına göre sınay. Eğer bir insanın imanı kavi olsa onu daha da pek sınay. Bana biz bunda yaşayan yerimizde bana bu Ayıp din kardeşimizi görüyoruz ki biz onun sınavlarına göre biz onu anladık. O insanın nesi imanı pek kavi olganını. Yani onun için ben net verdim. Her vakit imanımız kavi olsan, her vakit biz böyle vakitlerde böyle bir din kardeşimize kıyınçılık, bir müşkülalara bir din kardeşimiz düşken vakitte biz yardıma gelişimiz gerek. Ve öylelikten biz birlik olarak inşallah Allah Teala sevi yesin birlik ümmetine ve birlikte var tirilik diye bizim baba dedeler. Ve o vakitte inşallah Allah Teala bize yardım eder. Yani ben istegenim birlik. Mahkemeleri var gerek. Yani birbirimize yardım etmek gerek. Bana bu aile bana şimdi kıyın alda bu aileye yardım etmek gerek bizim halkımız. Yani öyle birlik isteyeyim değil mi halkımıza? Dinimize yakınlaşsınlar. Çok sağ olun. Ve birbirimizi unutmayız. Çok sağ olun. Umut etemiz ki en azından bu Ayıp din kardeşimizin meftasını berip onu yerge bermege, kömege kısmet çıksın da ve hepimiz bu günlerini, bayramlarını da en güzel şekilde geçirmege Allah Teala bizlerge nasip eylesin. Ayder Hoca endi eşittik işte yerli imam ve konşu aslında siz de eşitkendirsiz bu hadisi olganını. Düşünceleriniz nasıl aslında? Bunu siz neden bağlaysınız? Bu Ruslar baksak yıldan nasıl diler gayki все больше и больше закручивают. Tintuvleri de son çekiştirevler, pıtki başlandı endi. Bakınız bu demek Kafkas ssenariyana getirmeye isteyler mi böyle hareketlerinin? İlk evvela Ayıp arkadaşının xorantasına, ailesine taziyelerini bildirmeye isteyeyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hem de doğum hem de ölüm eceldir.
то есть по отведенному сроку. Аллахтандыр. Onun için sabır etsinler. Allah'tan subhanahu teala umut etip ondan sevap beklesinler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İkinciden, что очевидно? Очевидно то, что оккупационная власть посредством вот таких актов насилия, в данном случае уже это убийство, пытается запугать, вселить страх в души людей. Особенно устраняя, как мы видим, по примеру Аюба, активных, тех людей активных, которые активны на пути Всевышнего. Активны, ким хазмет эти, да, Аллахның дины için, кто старается, усердствует на пути Всевышнего, делает благие дела и так далее. Это очевидно. Очевидно также то, ну, из того, что я читал, знаю, что этот человек, он выиграл суд. Так? То есть там есть определенная история, что эта махина... Выиграл суд, Европейский суд по правам человека, и Россия должна была ему компенсировать 13 тысяч евро. Да, и то есть Россия это такая махина, то есть, которая еще умеет еще вот так каверзно отомстить. И ни у кого никаких не должно быть каких-то иллюзий относительно того, что может произойти с человеком, который хотел бы, да, там, в рамках законов, в рамках международного права там, чего-то добиться. Ни у кого не должно быть иллюзий относительно того, какое это на самом деле правовое, в кавычках, государство. Это вот прям очевидные вещи, которые демонстрируют этот случай. Этот случай также указывает на то, что один в один, то есть все те практики, которые были, есть и продолжаются на Кавказе, они будут применяться и здесь. Потому что там махина работает, и эта же махина, по сути, тут начинает работать. Ну, жернова еще только-только начинают. Да? Ну и плюс надо отдать должное нашему народу, крымско-татарскому народу, который может противостоять мирными способами, мирными акциями и так далее, что служит сдерживающим фактором всегда. Но аппетиты у этой махины, они что, остались теми же. Система работает так же. Это все очевидные вещи. Это вот прям то, что можно утверждать. Халқымыз бұл уақытта насыл әрекетлерді болмақ керек. Сіз насыл түшінесіз, насыл позициясын көстермек. Рамазан айы енді насыл дейм с таким цинизмом, да, оле шерифсіз, более мусульманлар үшін yüksek büyük вақыт içerisinde более да, и еще я хотел бы подчеркнуть, то есть даже если, обратите внимание, учитывая все, что я сказал, завтра, послезавтра выползнет какая-то информация относительно того, что этот человек что-то там сделал и так далее, то надо доказывать это нам в первую очередь, что это действительно так. Потому что верить тому, что там происходит, нету ни малейшего основания. Адвокатларымыз енді көргендірсіз ФСБден видео чықты, насыл о эв içinde sanki дерсін гранат патлатқан, анау өзлерін бронежилетлерін көстергенлер, sanki құршунан да оларға атқан вейлі ақыре. Ve advokatlarımız Emil Kurbedinov şahsın tünün ilan etti. Bu davaga girecekler ve hakikatını çıkarmağa ne kadar çare olacak, o kadar tırışacaklar. Cemaatқа не yapmak gerek? Hareket yapmak gerek. Nasıl hareket yapalar? Maşallah ballara öyle de devam etmek gerek. Elleri, güçleri yetkeni kadar. Tevekkül alallah yapmak. Ve bundan da gayrı yazıklar olsun ki Müslümanlarının 3. mukaddes toprağı yani El-Quds camisi Al-Aqsa bu günlerde yanı baskılar gördü ve
bütün halkımız görgendir nasıl Ramazan ayı içerisinde teravih namazlarında cami içinde kirip onlarına kurşun attılar, patlav yaptılar, adamlarını da bir şey yaptılar, son kavga şamata başlagan son uçaklarla urdular ve tünenki kunge bilgenimizge göre endi 30'ga yakın insan ölgen, 200'den ziyadesi yaralangan. Kennedy buğa ne diyeceğimiz? Bu nasıl şeyler? Aynı Ramazan ayında özünü bizni alçak böyle seviyede olganımızı göstermek isterler mi İslam ümmetinin düşmanları? Ağır. Çok ağır. Yara üstünden yara. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Pek ağır var vaziyet, ümmetimizin vaziyeti. Sanki tam o vakitleri geldi. Nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaydı. Gelecek öyle vakit düşmanlar sizge atılacak, sizni ucum edecek. Как будто на один табақ. Sahabeler sordular, ya biz ne az mı olacakmız? Yok dedi o, çok olacaksınız. Ama siz kahutha useyl, то есть будете как pena. Sanki o vakitlerini yaşayımız. Çok ağır. По этому поводу было экстренное заседание, который инициировал Дианет, bunu da kaydetmelimiz. Tünen gördüm sizin sayfanızda. Aslında bu merasim hakkında ne aytabilirsiniz? Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden, Diyaneti'nden razı olsun. Bu güzel bir teşebbüs. Çünkü bu mevzunu böyle kotermege ve то есть выводить это на информационную площадку, это очень важно. Anda bayağı insanlar katıldılar. Çeşitli türlü ülkelerden temsilciler öz nazarlıkını bildirdiler. Hepsi kaydetti. El Mescidül Aksa, yani bu Aksa Camii'nin unvanı, makamı İslam için nedir? Bu İslam eğer bir Müslümanın imanın bir parçasıdır, birinci kıbledir ve el-ahire. Были различные предложения, что эмбарго yapılması için всей израильской продукции. Ну, очень много было всяких различных предложений, что недостаточно того, что делается в исламской умме. Важно больше именно вот коллективная работа, коллективное давление. Bilemiz bugünkü tünün gece bugün Türkiye'de çok şehirlerde böyle mitingler halk çıkıp talep etti Türk harbi hizmetçileri işte Silyan'ın yardım etsinler deyip buna nasıl bakasınız? Bu siyasi meselelerge benim nasıl aytayım? Benim yetkim, aklım, tecrübem azdır. Böyle aytayım. Yani bu ne demek yani Türkiye anda kırsın? Bu demek ki это может вообще Третья мировая война начаться. Или четвертая, да? Все по-разному считают. Onu bilmem. Tek umut etem ki oradaki İsrail'in hakimiyetin işte akıllarından kaybetmediler. Anlamak gerekler. Bu çok hassas bir mesele. То есть это очень-очень чувствительная такая материя. Религия, вера и так далее. И те войны, которые начинались именно из-за религиозных, они были очень кровавые. И когда идет притязание, то есть меня больше всего возмущает, что именно врываются в месяц Рамадан, врываются, куда врываются? В мечеть Аль-Акса, да. И там это все делают. Вот. Это очень страшно. Akılga sığmayacak şey. Ne? Ve keliniz vaktimiz az kaldı. Ramazan mevzumuzga kaytayık ve siz ayttınız Ramazandan son devamlı böyle oraza var. Bu Şaval ayının 6 gününün orazası.
bu orazаны kıymeti hakkında ne ayta bilesiz ve kıskadan mülkün olsa nasıl onu tutmak lazım? İlk evvela bayramdan son eğer insanın kaza günleri var ise onlarını tutmalı. Bu mühim bir nokta. Çünkü bazı ulemalar ayta doğru değil, hiç doğru değil. Sünnet tutmağa kaza kapatılmagan evvel. Eğer bir insanın üzerinde boyunda olsun namaz, olsun oraza, oruç farz var, onlarını yani bir şer'i olan sebepten terk etti, не смог выполнить их, да, и он должен их восполнить, то в первую очередь он должен их восполнить. Ondan sonra sünnetini kılmalı. Bu birinciden. İkinciden ardı sonra tutmaya da mümkün. То есть последовательно можно держать, а можно и в разброс держать. То есть человек просто на протяжении месяца Шаваль должен продержать 6 дней этого поста. Fazla lетает hankibi. Kasıyamı da sanki insan bütün vakit orada tuttu. То есть bu büyük bir fazileti var bu orada insan tutsa bu günlerde. Allah Teala hepimizge nasip etsin. İnşallah. Aslında böyle meraklı bir tecrübem de var. Aslında bu günleri tutmağa Ramazan günlerinden daha çok zor olabilir. Bilmiyorum ne için öyle ama Doğru aytasın. zor olur. Onun için sevabı da balaban olacaktır. Asıl dışında yarın bayram namazı olacak, bayram günü olacak. Bu bayram bizge neni işaret etti? Nasıl onu geçirmek lazımdır? Невзирая на все раны, которые есть на теле исламской уммы, невзирая, это день праздника, и нужно его праздновать. Yani bu bayramdır. Ne kadar da yara olsa İslam ümmetimizin bedenin üstünde ama yine de bu bayramını layık bir şekilde geçirmek gerekmez. Ve elbette ki ilk evvela bu bayramını balalar duymak gerekler. Gelecek nesilimiz yani bu kıymetlerinin osmege gerekler. Yani bunlarını aşılamak gerek olarak. Bayram ilk evvela palaçıklar için. Ve sonki suallerim böyle Aydar Hoca sünnetimizin, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetine göre Ramazan ayının nasıl sağlıklaşmak gerekmez? Nasıl sağlıklaşmak gerek? Kete sultanımız kete Ramazan ayı kete neticeler özümüzge almak gerekmizim, dersler almak gerekmizim, omarımızın yanıdan bakmak gerekmizim. Demek bugün Arfe günü. Sonki Ramazan ayının günü. Yarın bayram. Sünnet boyunca bu günler nasıl geçirmeli? Суннет боюнча, то есть этот процесс, про который вы говорите, упоминаете, он происходит в течение месяца Рамадан. Переосмысление, перезагрузка и так далее. А ближе к дню праздника наступает как бы эпогей. Да? А даже, наверное, я бы сказал, ближе к 27-й ночи. Потому что уже ближе к окончанию все равно человек настраивается по-другому. Ne yapmak gerekmez? Şimdi azaralmak gerekmez. Şimdi mına oraza biti, yarın Allah kısmet etse bayram namazı olacak. Ne vakit kılınacak namaz? Kiev'te mında biz ilan ettik. Saat 7.30'da toplanamız. Olgan mında merkezlerimizde 7.30'da tam saat 8'de bayram namazı kılınacak. Bilemiz ki bayram namazı ilk evvela kılına, sonra hutbe. Yani cuma günlerde aksine oldu. Ondan sonra küçücük bir program olacak. Yersel, то есть именно местный program, то есть merkezlerin azbarlarında böyle programlar olacak. İşte balıkçılar için hediyeler olacak. Bilmem bedava bir aşılar dağıtılacak, tarqatılacak. Bilmem anda gene de cemaatlerin imkanlarına bağlı. Kim ne tertiplege imkanı varsa. Popcorn, bilgi, sladkaya, vata, öyle bir şeyler yani. Böyle niyetimiz var, böyle bir şekilde onu geçirmeye en azından mında Kiev ve Kiev eyalet içinde
Ve saygılı teleseyirciler, hatırlatam yarın saat 8'de Aydar hocamız aytqаны bir bayram namazını siz de canlı TR telekanalında seyrete bilesiniz. Saat 8'de bu nasıl Kiev'de bayram namazını keçkeni seyir etersiz. Çok sağ olun Aydar hoca. Allah Teala bütün tutkan orazalarımızı, ibadetlerimizni kabul ve makbul eylesin. Amin cümlemizden Allah Teala kabul makbul eylesin. İnşallah. Saygılı teleseyirciler, Hanna Ramazan ayında sonki kunde bulunamız ve sonki akşamında. Allah Teala hepimizin bu ay içerisinde Ramazan nurunun yüreklerimizni toldırsın. Bu bedenlerimizin, ruhlarımızın günahlarından kirini bu Ramazan ayının mübarek günleriyle silsin bizim. Bu halkımız, ümmetimiz çekişken, azapta uğrayan şeylerden muhafaza etsin ve tez vakitte çıkış yollarını göstersin bizlerge. Allah Teala bizim yapkan güzel amellerimizni çoktan çoklaştırsın da ve bizim günahlarımızın bütününden silip taşlasın. Allah Teala bizni bu Ramazan ile dandı bir basamakka yukarı köterilgenlerden olmağa eylesin. Allah Teala bu Ramazan ayı bizim yüreklerimizni imanla, takvayla, Allah'ını sevişi ile doldursın. Ve bütün bu Ramazan ayında yapkan orazalarımız, namazlarımız, Kur'an okularımız, sadakalarımız ve illahire yapkan ibadetlerimizni umumen kabul ve makbul eylesin. Ve gelecek Ramazanlarga da bizge yetişmege nasip eylesin. Ramazan bereketi programmasını seyrettiniz. İnşallah elliklerde görüşerek. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Розстріл людини, на думку окупантів, ліквідація бойовика. ФСБівці виклали відео облави в оселі Сейдамета Гафарова, який прихистив громадянина Узбекистану Набі Рахімова. Чоловіка застрелили через буцімто спротив окупантам. На місці традиційно знайшли зброю та саморобну вибухівку. Втім, у версії окупантів не вірить адвокат Еміль Курбедінов, бо ж знає, як вони вміють підкидати необхідне слідству. Предоставьте нам неопровержимые доказательства того, что вы иного способа, кроме как убить этого человека, ничего не могли предпринять. Может быть, он стрелял в вас
Кто-то из вас ранен, может быть. Может, он у вас гранаты кидал там. Есть воронки от гранат рядом с домом. Отстреливался он. И потом вы просто вынуждены были его ликвидировать. Пожалуйста, представьте нам неопровержимые доказательства. До окупаційного слідчого комітету забрали власника оселі Сейдамета Гафарова. Під час допиту слідчий тиснув на нього, а адвокату Лілі Гемеджі погрожував скаргою до адвокатської палати, щоб анулювати ліцензію. Сейдамет Гафаров має хворе серце, а коли йому стало зле і в чоловіка почервоніли очі, окупаційний слідчий запитав, чи не вживав бранець наркотиків. Это, конечно, был абсолютно нелогичный, даже, наверное, смешной вопрос в отношении человека, который постится и не только не употребляет наркотики, но и спиртное, и в целом на протяжении месяца не ест и не пьет в течение дневного времени суток. Тем не менее, мы все это выслушивали. Дружину застреленого Набіра Хімова Сохібу Бурханову в супроводженні кількох поліцейських автівок відвезли до окупаційного совєтського райсуду. Що саме закидають жінці, не пояснили. Зараз триває засідання. Підтримати жінку до стін суду приїхали друзі та знайомі родини. Как может человек простой, который ради семьи, чтобы обеспечить свою семью самым необходимым, трудился, готовил еду для постящихся, да, в мечетях, там ифтары проводили, стройкой занимался, да, вот 4 детей у этого человека, мы его знали, очень хороший человек. Такого человека, и назвали они еще этого человека террористом. Это хорошие люди, и они ни в коем случае не могут быть никакими преступниками, они не могут быть никакими террористами. Это все надумано, это все заказано. Це чиї-то погони, це чиї-то зв'язочки. Сотні кримських татар зібралися біля оселі, де живуть дружина та діти Набіра Хімова в завітному совєтського району, щоб висловити співчуття втрати батька. На підтримку родини зібрали кошти та провели дуа. Каждый из нас будет обеспокоен этим, что и завтра может и его коснуться это дело. И мы не должны быть в стороне. Не должны, каждый из нас не должен дома сегодня сидеть спокойно, глядя на то, что сегодня произошло с нашим братом-мусульманином. Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbim Allah'ım dualarımızı, niyetlerimizi yukarı derecede sen kabul eyle ya Rabbim. Родина Рахімових з 2015 року мешкає в Криму, а з 1999-го переїхали з Узбекистану до Москви. В 2013-му російські силовики затримали Набіра Хімова і збиралися його екстрадіювати до Узбекистану. Буцімто там проти нього є заочний вирок за участь в Хізбут Тахрір, буцімто тероризм і спробу захоплення влади. Але в 2014 році Європейський суд з прав людини розглянув скаргу Рахімова і заборонив екстрадицію, вважаючи його політичним біженцем. Крім того, російську владу зобов'язали виплатити Рахімову 17 тисяч євро компенсації. Владислав Стужук, Заман, АТР. Пам'яті Ервіна Ібрагімова. У переддень трагічного зникнення в окупованому Криму члени Всесвітнього конгресу кримських татар, політичні бранці Кремля, вимушені переселенці з Криму, народні обранці започаткували шахматний турнір. Для кожного з них важливо не показати власні навички, а вкотре привернути увагу до подій та життя кримчан в окупації, до переслідувань та знущань російських окупантів, до трагічної долі всіх, хто не бажає коритись владі загарбників. Будь-яка можливість, яка стосується Криму, кримських політв'язнів, кримських зниклих безвісти, це завжди привід нам зустрітись і розказати про це. А шахматний турнір – це одна з нагод. Ервін – це, перш за все, це символ боротьби на тому початковому етапі, коли навіть невідомо було, чи надовго ця анексія, чи ненадовго. І якраз от в цей момент, в активній фазі, звісно, його викрали, тому що він заважав. Ервін Ібрагімов, член Бахчисарайського міського меджлісу, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, зник 24 травня 2016 року. Ось останні кадри з Ервіном. Його машину зупиняють невідомі у формі дорожньої поліції Росії. Насильницьки заштовхують в мікроавтобус. Ервін пручається, намагається втекти.
Відтоді вже 5 років доля його невідома. Слідчий комітет в окупованому Криму спершу порушив кримінальну справу, але вже восени 2017-го її закрили. І це попри наявні докази. Дані про погрози і переслідування через активність Ервіна у дні жалобних заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, знайдені на місці злочину документи і навіть відеозапис викрадення. Окупанти всі 5 років зухвало демонструють зловмисне небажання займатися зникненням Ервіна. Кожна людина, яка чинить спротив окупанту будь-яким чином, навіть найменше просто внутрішня незгода і небажання коритися з діями окупанта, це для мене це важлива людина. І взагалі кожна людина важлива для майбутнього, для усвідомлення свого шляху, для вивчення уроків історії, аби розбудовувати справжній шлях, який не перетинатиметься більше із оцим імперським бажанням імперії нав'язувати свою волю будь-кому. Володимир Балух зізнається, не є хорошим гравцем в шахи, але від турніру відмовитись не міг. Для нього подібний захід не лише бажання допомогти землякам в окупації, розказати про них світу, а й можливість бодай на кілька годин, бодай в уяві опинитися неначе в рідному Криму, серед колишніх сусідів кримських татар, таких як він, вимушених переселенців, яким втрата Криму болить по-особливому, і які плекають ті ж надії і на повернення Криму, і на повернення Ервіна. Надія – це, мабуть, найбільше, найдорожче, що є в рідних, в близьких, в людей небайдужих і тих, хто співчуває і вболіває душею за долю Ервіна. І не тільки. На жаль, це не одиничний случай. Надія – це найбільше, що рухає, що надає сили, це от саме надія. Опікувався організацією проведення турніру колишній політичний бранець, а нині депутат, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Каже, ідея колективна. Спершу просто почав навчати знайомих грати в шахи, які сам добре опанував, доки знаходився за кремлівськими гратами. А далі хтось із учнів, що першим підвищив майстерність, запропонував турнір. І не просто заради гри, а за всіх, хто стоїть за український Крим. Тут у всіх, я відчуваю, є потрібність частіше збиратись і якимсь чином друг другу допомагати, щоб біль за свою батьківщину, вона не була така руйнована, щоб не руйнувала тебе, а давала надію, давала рух боротись за Крим. Оце основна мета. Це перший такий турнір, але я думаю, далі ми будемо запровадити такі анонси, і всі, хто бажає, прийде, буде грати. Це був любительський турнір. У першому колі турніру грали 16 осіб. Далі ще 3 кола гри до визначення переможців. Кращим став муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. У недалеких планах проведення не лише шахових турнірів, а й турнірів з тенісу. Кожну гру присвячуватимуть безвісті зниклим та закатованим в окупації в Криму. Від весни 2014 року на Кримському півострові пропало 44 людини. 23 знайшли живими, за ґратами, що зазнали тортур. 6 знайшли мертвими, а доля 15, серед яких і Ервін Ібрагімов, досі невідома. Нагадувати ім'я кожного з них – завдання таких турнірів. Вікторія Бойко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. На Східному фронті 8 ворожих обстрілів. Окупанти кілька разів відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру поблизу Новгородського та в районі селища Калинове-Борщувате. Неподалік Новоселівки, Південного, Водяного та Лебединського гатили з гранатометів різних систем. А біля Південного окупанти запускали заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СКК. Станом на 7 годину ранку 12 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Українські військові прикрили узбережжя, де може висадитись російський десант, а пересування окупантів в Криму відстежується. Про це заявив командувач об'єднаними силами Сергій Наєв на форумі «Україна-30». На Кримському напрямку, каже, посилена протиповітряна оборона, а військові регулярно тренуються за стандартами НАТО. Збройні сили також мають план реагування на вторгнення окупантів з півострова, наголосив Наєв. В такому разі будуть залучені не лише збройні сили, а й інші підрозділи. У разі ескалації ситуації сплановано відповідне військове реагування як Збройних сил України, так і інших складових сектору безпеки та оборони. В залежності від ситуації передбачено як підсилення діючих угруповань військ сил, так і розгортання у разі військового вторгнення Збройних сил Російської Федерації всіх сил оборони України. Ізраїль і сектор Газа продовжують обмінюватися повітряними ударами. Цей 13-поверховий житловий будинок в Газі звалився, як повідомляється, в результаті обстрілу. Людей в ньому не було, оскільки ізраїльська армія попередила про атаку заздалегідь, щоб люди змогли евакуюватися. За її словами, вона націлюється лише на об'єкти угрупування Хамас, яке контролює регіон, зокрема і пускові установки. Саме з них в бік Тель-Авіва летіли сотні ракет. Ізраїльтяни змушені ховатися в бомбосховищах. Одночасно система «Залізний купол» збиває снаряди в повітрі. Їх нарахували щонайменше 480. Прям вообще, они прям... Сколько летит на нас. Ну, подожди, я не могу, Слав, говорить. Все, давай, бай. Бай. Однак деякі все ж впали в житлових кварталах, і жертв уникнути не вдалося. Загинуло щонайменше 3 людей. Палестинська сторона говорить про 28 жертв на своїй території, але підтвердити правдивість цієї інформації неможливо. При цьому ізраїльські військові кажуть, що багато ракет, випущених в Газі, не долетіли до Ізраїлю і впали на палестинське поселення. Це наймасштабніші за останні роки бойові дії між сторонами. Останній серйозний військовий конфлікт відбувся в 2014 році. Бен'ямін Нетаньягу каже, що армія вже направила 80 літаків для бомбардування Гази, а також піхоту і бронетехніку для підкріплення танкових дивізій, які вже зібрали біля кордону. Громадяни Ізраїлю, ми знаходимося в розпалі масштабної кампанії операції «Страж стін». Вчора і сьогодні військові атакували сотні об'єктів Хамас і ісламського джихаду в секторі Газа. Тим часом спалахнуло насильство в змішаних єврейсько-арабських містах Ізраїлю. В ніч на середу поліція заарештувала десятки людей в центрі і на півночі Ізраїлю. У місті Лот, недалеко від Тель-Авіва, оголосили надзвичайний стан. Там араби підпалили синагогу, а євреї закидали камінням автомобіль арабського жителя. Держдепартамент США заявив, що Ізраїль має законне право захищати себе. При цьому він закликав обидві сторони зупинити насильство. Бойові дії між Ізраїлем і збройними угрупуваннями Гази були викликані зіткненнями між палестинцями та ізраїльською поліцією в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Обстановка в Єрусалимі, священному для юдеїв, мусульман і християн місці, в останні тижні була напруженою. Заворушення влаштувало арабське населення, яке було незадоволене рішенням суду про виселення кількох палестинських сімей.